You know who it is? No, sorry. Last game was 35-10. Cool. That's fine. It's just, yeah, just as we go along. Yeah, no worries, yeah. Lovely, thank you, mate. Y chwarae nesaf am 11 next at 11 o'clock ar cael i un, pitch number 1, bechgyn Coleg Sir Gar A yn erbyn Coleg y Cymoedd. Cael i 2, pitch number 2, bechgyn Glan Taf yn erbyn bechgyn Carltonville College. Cael i 4, pitch number 4, Coleg Gwyr Abertawe yn erbyn Ysgol Uwchradd Casnewydd. Cael i 5, pitch number 5, Basleg yn erbyn Coleg Llandrillo. Cael i 7, pitch number 7, Eglwys Newydd yn erbyn Stanwell. Cael i 8, pitch number 8, Coleg Iwerydd yn erbyn Coleg Pen-y-bont. Cael i 9, pitch number 9, Coleg Sir Benfro yn erbyn Coleg Sir Gar. A cael i 10, pitch number 10, Cwm Rymni yn erbyn Ystol Afera. Os allwch chi fynd at y ceia yn barod i ddechrau. Please go to the pitches ready to start.
Gofyn am y gredig i chi helpu ni gadw'r ceuen daclus drwy roi eich holl sbwliau i fewn i'r bagiau di sydd wedi cael ei ddarparu. Fe allwch roi bagiau llawn y bins mawr wedi ei leoli ar y llwybr rhwng y ceau, a mae fwy o bagiau bin ar gael o'r babell canlyniadau. We kindly ask that you help us keep the pitches tidy by putting all of your rubbish into the black bags provided. Full bags can then be placed in the big bins on the pathway between the pitches, and more bin bags are available from the results tent. Diolch. Mae rhai o'r gemau yn cael ei ddarlledu'n fyw eleni ar gwefan yr Urdd. Some of this year's games are being broadcast live on the Urdd's website. Os all y tîmau sydd yn chwarae yn y gemau am 11 teams playing in the 11 o'clock fixtures i ochrau'r caeau to pitch side, please. Diolch.
Kyrie Pedal sgwelwch yma Abertawe to pitch number 4 please. Coleg Iwerydd I Kyrie fod I ddysgwch yma. Coleg Iwerydd to pitch number 8 please, diolch. Atlantic College Kyrie fod Atlantic College pitch number 8 please.